karbi teman ceng koning lo non nasional satu pan kita sendiri la bangsa jai me sampai situ buat juga pon lo MP teman ceng lo nana kita ning citong lo la sen non ketong sai dong ketong jai me kita tek koning pon lo la sen non me pun krang cetai long la punat la dak lo lama kan ini la punat ke dengan itu sai long lo dong ketong nang to lo la sen non arti teman kami nasi itu la bangso indeng tiga nar cap karbi suruh aja ke baca nih yang panjang tu kado ke biasa tapi cetong ibu nona bangso ke baca nih yang panjang semua alih malih tu nang le alon non dan pro ketong aja ke sini poni kong lo Plike benar ke bang dengkar biri sunim sorong aja pangceng pontang lo. Pini teleponi pai hini arni ada por pai ner kebra cite mapor rurang sinasar po pan ke thok kijir pen pangceng ponsi aphirong ke tong pedopon. Ladet pen karli tanga tuma pan kaci kimoa jai mek KCS la pen KYF ke ceng CMA pu sarlun setimung pen japonsi aphi KCS amai pu pen songalama ing tur pon pen karbiang lo autonomous council ACM Dr. Tuliram Rong Hang pen Plike benar kep angdeng karbiri sunim sorong aje ingku ponsi bong anam pujir pen rong aje pangceng pontang itu. Apora dolo lasi pini kerangan atau mata nang itu dia kaca pati dunji aturan tim pen kira atum dame dia nang itu kaca pahai dia pan kelong dia pan lain samjin pen kaca pelong dia pan ini hem pumukan pira singgalo ada mah itu menang itu mana hang pisi nilini pini dia indeng pikira lakep kadi solim sorong aja laso pini tere ini ni laso kang puamai sili panaga nagahat lasi impu kono punala dompan patinisi jutang hino khaya raje lamet hino khaya jethe kachingrum hino late khaya ale lasi kado vedanili puthot jutang jebat kaching hoda kadom patinisi pinita indeng pikira lakep karbi isolim so rongaje impu polo busi patinisi nilamte intong tolo paro itu masih bangun Lagi itu Iparon Ponjepan itu malam dulu Dr. Tuliram Rongan Honorable CM Kalbin Lautan Mas Council Lepas lagi nak cerita itu Meghalaya asong thasiala tu Arunachal Pradesh an khelo pesta bini karbi jutang jebat kaching hona joni Honorable CM Kalbin Lautan Mas Council lepas Kalbi Cultural Society amai tu Sir Janji Singh Kodolo Lasi dili kecengsi Lalu tu mamai pu pan kangle laso bong krok dah ke do doan ke tiga tiga tum karbiri co tum mata habib pipo tum mandang lok CM MLA MP kah tum pananda laso hisap ke setani abong krok anam puju pan di cunduri lo harwang pen lah abong krok namre dah kemudian bom lah ya address ke volunteer tu bohala bong krok utum tamre tha tin bhai sisi sedang lo harwang address lo atau lan tu kharwanga ke kan sonan bapak paklang lo jina militum non ke sing tang ke hini bak du ini bang pening lah ke piklang umpo non ke hata ke tu mabuha long se isikat lo ke hini ke isi bangke jir ke sikak lo nanda pen isi bangke la soa cengga bom pen kan po soni paklang lo jina oi sani piklang tanah tu pening pen ning kan on lo nang sitang tang peneng pen kan hini lo kan ini bongkrok anam korar pisot aji amar ya dupusi jiman kejon hambati bongkrok kola se ekakon ami ekon amar pohore komputer jonan bote apuna kore jiman kejon ase আমার স্টেজত আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ হয়তো যদি আপোনালোকে অকণমান যদি ফটো ল'ব বিচাৰিছে ভিডিঅ' ল'ব বিচাৰিছে লওক তাৰপিছত আপোনালোকে আহি যাব এজন এজনকৈ আমাৰ ষ্টেজত itu karbi alam tek
Ala tum mesen pe mo pet tum kopi maka just menang than noi lo. Laso apilo pulo tante baukrok. Anong bipo apilo pulo tante. Na keduaan la Asala tum phana por berita pangdak tum. news ain pan choroi pi. Jurnalis atum phana tadak. Labangso api CEM pen klaim somar parong ro apam lapen Sky Train Karbi Hemtun ing Pupon lo. Lapen kaprek ason sitame aluhia tumpen ing Pupon si api ceng pi ke parmang lun sampung pen ceng lok kaprek kecepate anta cepate pang ceng pon.